Pemirsa Pikeling Trisuci Waisak Warsa Kalih Tali 516 Sesia Budis Era Warsane Mangkin kemargian oleh Makesami umat Buddha Ring Jagate. Warsane Mangkin Brahma Wihara Arama kerauhin oleh Biksu Kemaviro Tera sane pinaka Biksu aktif turajeng ngicinin pitekat majeng umat Buddha utawi kramo sane nelebang damo. Ngerauhin Brahma Wihara Arama sane magenah ring desa Tegehe Kecamatan Banjar Buleleng inggian umat biwah pengunjung pacang sida ngaksiang pekantenan sane luwe. Tias wenten genah mayoga wihara taler madue genah mau foto sane becik. Ring sile tunggil wangunan irike wenten biksu utawi bante sane wawrauh inggih punika biksu Kemafirotera. Cari kesempurnaan lokutara atas di atas duniawi lokutara tingkat-tingkat kesucian magapala sotapana magapala sakadagami magapala anagami magapala arhata. Jadi 4 tingkat kesucian magapala, jadi 4 pasang makhluk suci. Makhluk sucinya 4 tapi pencapaiannya berpasangan. 1 makhluk suci 2 pasang magapala. Ringgalah inucap wenten umat sane nyantosang biksu Kemafirotera antuk berdana bika utawi ngaturang ajengan majang biksu. Anut ring ajahan agama Buddha, ajengan biksu inucap mabinayan ring suang-suang wewidangan. Sadurungnyane sang biku keaturang pindapata. Selanturnyane sang biksu ngenter pangubaktian utawi mapuja antuk ngaturang rasa angayu bagya tur bakti. Ring ajahan Buddha, biksu mangdane ngajang ajangan nabati sekadi janganan buah miwah kacang-kacangan. Ya Sri Yuli Bali TV.